Ćao drugari, danas pravimo jedan lep porodični ručak. Potrebno nam je jedno celo pile. Nožem uzmite i raskomadajte ga i secite ga na sitnije komade. Stavite u jednu malo veću šerpu. Uzmite jednu glavicu crnog luka i secite na 3-4 mesta, znači da ne bude sitan. Napravite rupu među meso, ubacite unutra. I uzmite šargarepu i možete ljuštilicom ovako da na trakice izljuštite. I ubacite preko luka isto u sredini. Uzmite 10-ak zrnceta bibera, isto ubacite preko. Jedan lovorov list. Nalite vodu. I stavite na neku srednju temperaturu da se kuva. Nakon 40 minuta kuvanja gotovo je. Sklonite sa vatre. Stavite jedan tiganj. Nalite onako malo više ulja. I isecite 2 do 3 glavice crnog luka na sitne kockice. Kad se ulje zagrijalo, stavljamo luk da se prži, a za to vreme 2 šargarepe uzimamo i jednu sečemo na sitnije kockice, a drugu šargarepu sečemo na sitnije kolutove. Nakon 2 minuta prženja luka dodajemo šargarepu, sve lepo promešamo i ostavimo 2 minuta da se lepo prži. Za to vreme uzimam 200 grama pečuraka i sečem na sitnije komade. I sve to stavljam sa lukom i šargarepom. I lepo promešajte. Uzmite 2 šoljice pirinča, odmerite u jednu činiju. Lepo ga operite. I ubacite u tiganj sa povrćem. Lepo promešajte i ostavite minut da se to krčka, a za to vreme izvadite meso iz šerpe, nalite otprilike litar vode i na svakih 2 minuta po jednu kutlaču sipamo i konstantno mešamo, znači otprilike nekih 8 minuta na umerenoj temperaturi da se pirinač skuva otprilike 80%. Nakon 8 minuta kuvanja dodajte začina po ukusu. Dodajte beli luk u prahu. I jednu punu kašičicu aleve paprike. Lepo sve promešamo i ostavimo još minut da se krčka. Nakon minuta u jedan pekač sve iz tiganja nalijemo, varijačom lepo rasporedimo, uzmemo meso i poređemo preko. Uzmite začina, začinite meso po ukusu i stavite u rernu na 220 stepeni da se peče. I evo drugari, nakon 20 minuta pečenja piletina se lepo zapekla, pirinač se skuvao baš kako treba. Pravite, javite mi i veliki pozdrav za vas.